Habamat ya ka jingpang jing shitom bun sin ha ka jinglong brio ni shania ha ka jing start jong ki doctor banle ya ka bodon kam na do ban ai ki dawai bat ki wei pat bat la ban ong ba ka jingdon jong ki doctor kalong ke ka bawan ra shibun ki jingmen toy ha ka imlang salang henry habadon pat katu kat ni ki doctor ki basim kabu ya ka ni ka kam banle pat da ki kam ki bam ya ha ka imlang salang kawan ra pat ya ka jingdu jing shania ha ki babun Naka Jinja Kabalaja Haka Hospital Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Negrims Haka Janmir ka apply to Rigurisaw Arjar Pusaw Haka Baka Way ka Riu Kantay Kabana East Kasil District Kalasya Jarong Kti Penban Hau Barjala Ubadeu Head of Department Gynecologist U Dr. Santa Singh Haka Por Bakalej Ban Peni Ya Kakaipot Jangka Kani ka riu kan thei ka arpsaw trek risaw arja arpusaw harengkat ka jingasan langkit khot ka new trap youth council HYC kalalej banbu da ka ejar persya yu new doctor hanong mansong police outpost ha ka ba nakalyang kipulet ka tei ka outpost kilai lam sha Ganesh Das hospital banle ya ka medical chagam habai kren bat kani ka riu kan thei ka laong ba kani ka jingja ka laja ha ka por ba ka lej ban pni ka kai phot jongka ha ka ba new doctor ulakhot ya ka sha ka kamra ban examine ya ka Kalong bau new doctor hakapor bo examine yaka uklam dapan jingbet ne phong han glove nalor ka jingbom don ru ki ward gel da ka bo ongru ba ka rukom kta jongu kalong ka bo mi hap satya long kum ni mo na do basang ngalit sim dawai min sim tayo te di doctor na to kilapin to ki ong yaban le ki test kung ko ultrasound ka blood test di nanta tingala le kung ta ngale na ultrasound sabar maka kham simpor kan dia ni gram semua ngaliat tang ka blood test ka ultrasound ngaliat na syabah te dem ta dang ayo ta ki report tengawan kendu doktor na kanya kasni haka ki ong arfly trik tema banuan tengal le ka arfly trik ki ong banuan le ka ultrasound arfly trik tenga ada beliat na syabah tang suan mi na senan ko to kasni te ngala sim tiket ai kentu ngal arum ta kamera dang ayo mal ayang lain so kanya bani arum sapo ro dal ayang lain ta layo arum sapo kata ke doktor tapi kata ko OPD card jang aku ang ba kaniti pihak banuan Thursday Friday kong ta tengah pan masusnap semua teklai isi bang along jauh dia nama bangan pedih di report si di inta te ko na okay you do one thing you just go in room 17 and you can show your report there tengah rumah pongo biya ka ngalik sa room 17 Talik ni room 17 tengah ngai dan mingkom perbang apli kata perdana idan beri untuk apa tengah ngai apsha habar kan ngai apsha habar teh denta umi uta beri badan apa tadi ngai idan kan teh untuk apa tengah room kan wang tu khat dia okey kam tengah kan di hamar bang nang keren uta doktor hi ngamlap bayo i dah kan teh ru kami nak kan tentu mau doktor they have sent me here to show the report I did the ultrasound and the blood test tengah bu serta lang tangan ka prescription ka to OPD card ka ultrasound report ka blood test report ngabu lang ta upet ka blood test report tang luk lihat hi kom ta te kata ka ultrasound ka babu sidi nok kan pedi hira to ang can you lie down there I'll check you tengah ngalong okay bek doktor temong ngam dan mung kata ka jimut te kom nuru even dong ngalong uncomfortable ngala perkhari body doctor sindang ngam pajumlian ngam pajulek ya ngalam no tengah tiang tu orang ni doktor ni kan orang hana pen orang losing yo clothes sabit mo te ngaru kata tengah penlus dia tu clothes dalam ta check ni nga ta inga kontaan tengah ngam small ya hap ta kontaan kedan dadat kontu te ngahir ta jin tiada dan tu la le wang fi one medicine that you take tengok it's then the prescription doctor tengah pergi mana kata ke prescription ke orang these are the medicine ya dadat nanti tu you continue this medicine for first ulang kerki untuk tu you continue this medicine untuk tengok orang doctor I finish this medicine for 7 days orang utama ti wanya na can you come again tomorrow tengok orang doctor I have taken leave from office today then the one thing just take my number you call me any day whenever you visit the hospital every day any day you're free you can come tengah pangtu ngam small tour kan por hakapor budang ai tu number usuhan over ngai ikon ula dami no ira jong usang bet I'm wang ben I will be out of town after 4-5 days wang ta usumi ngam pas small tour bahkan ila jong untuk kadang-kadang proses tu whatever happen tu wajib tu ulala
bami no hi usra ka bag usumi no te hang tu ngok nga masudan ka jing semua rajong am ngok nga what was that no te ngok nga unil doktor ngok nga uthorum thoi ere ngadang lum kita kikot kata ka ultrasound ni kulam pek hiru le ngadang lum te kikot ngata pa plastik tengah ya nam tu kada ya tengah khot iti palok janga te di palok janga namar iladan syapo ngali cindawai nam itai palok kan me iri cindawai la jong te ila tengah le hang ta te ngaya ski im tu tengah ngasong nga ningkong hapat di kendui imo tengah tu ang sujaw ka jaw kin ta ko umat so ambet kum tu ka sulong kum tu ka kamdira banlong kum tu te ka sujaw ka jaw ta ko umat ngasu dan kita ka jing jauh de dia te ba kum nga untuk doktor ule kum tu ngasmo tu bet ba kai ka ba ule am kamdira it was not right there at all te dadat nang tu panghayam te iwan kin ita iba tray yang tu iwan te iba yang beli yu tanga ya tu kan ta te kata kapor bangaran ya tu ilawan iti palok jang dang lai tu tam ta tiki yang ali ni ngelipet kamera doktor ita doktor ma te ta doktor undan syu anta kan te yang ali ngan dok pi ong ban le yu tang lai tu ban pi report ong ngal ali hante kamera ka tu ka doktor khampek ma te kita ki attendant rukidan te iti iba yarap dengan bai kendu dengan tu khamat yang ali dengan penkerene doktor lihat kan ki om kerja kontak te ini patient pe om baik in complain baik ngata ngala om baik ngan complain bit ma kila lihat tu siapa dan maybe try dan ngala om bangan complain kin satre ban pe ke doktor ningkom ka ba om baik bangam ngampek dia sawan pat Thursday Friday hadin ka satre kan ban pe ka long kontak kan te dang ngala update kontak em dang ada in ta kala pe kala le kom kami tolong ka we em kalong ba kan rumah klik jonga am por bangalik ka tu ka doktor hadin kapung gloves kan syabakan tae ngam kapung gloves ke depan permission ru kong long ngan check iti long dengar ngong hai ma dekat kita pung gloves kita pung bahai kita gloves sang tu ngong o utu doktor uklam pung gloves ra kata kali kowe and then tu uklam thoi hira dang on pe kini ke doktor hangin kan lawan kala check itu kong hab le ben kini blood test ma tengah sasmo tu ba unil uklam kasawan khli jongate ba kai ke ba ule tu doktor it was not right at all te uklam pang gloves and then female attendant dia tu te por bangalet ningkong ru por bangalet men last weekend em kedan lang baik por bagi check doktor em female attendant kedan lang baik hapo ru hang tu kamera kan sawan klik janga bang tu female attendant room dan dia utu doktor usuk khan tu usuk pha ngam tam ta pha ngam ban tian tu ule hi be berkhan rem tu usuk mi kerki be tu kan asas mo tu ben ko ngaba it is wrong hab ban complain kan yang saya tu ingin menjawai berkait tiki om bagian complain bet ingin saya try ban reach sya kini mo ban om permission te emo usu om you lie down there I will check you ngapat kumu doktor ngong ulatip ke kamera ju ke ba unle mo ngamla ada ban tambah hoi ke tu ke doktor ko can I check you can I do this do that kunta dan men hakan niru men last week bangali dam ki depan permission ki doktor kan thai kita ro long amin ni lem tam ta ki da ong kunta Henry utu usu can I check I will just lie down there I'll just check you ta tu orang losing the clothes ngan check ta orang ta te ambe ki mo depan permission ngaru try ngala long kala long no ngam nang ong nang ho em ngampat hang tu ampon ngam smooth thu sure la jong ke itu te ong ko mo doktor te try ulas smooth thu te ke bunna tamba ada as compare dang lali aku tu doktor ngasa smooth thu ke bakile maki ke baki ki compare ki report si ai ta utu doktor ultrasound report jong ka babu support uklam pet hiru ra uklam pet sure ke iru usumi baik untuk kalong lo kumi kan ka tu ka por bajai nga am perkhat mo to ka jai nga ngala su thu na hang tu am hendrik nga ngan habbek ban fight ya kan ni am nabanta ki weiru namar hang ni hospital am kumba ka jimut jong nga wan hati poni dreams am kalong ba ka kham duna ka jimrot rumo kham duna ka jimrot te anlek nga hang te makita su baro ki om ki biang nanta ka doktor ki biang te wat lada mangar wana perkhat kunta ki babun ru ki bawan sya jingai tha with that same thinking ka banga perkhat manga bakan khanduna jinglot tengin lek hani grams te kitu ki ban bapri ki bana sajina ki ban bakte bahake ki dasha kinda sham kum ka bakte ka banga sham manga subuk kim nut rete ban speak up kim nut ban complain ni ban hanu am ki semua bakai ka balik ka daina kam daina to dan nak satu madap satu de utu doktor nyimtip ya ka numut su ulale ya noi lu ulale ru nyimtip e ra tamalong mau te kam kumba ulang ne be ka tu ka jing long weekend kan padan ba complain you
tak ka banga ko banyak cakmat kalong ba uday ban ya ka ba ule am uhaban na explanation and uhaban undi big banyo ka like kung ka uday big no banyo ka bainong ka ba ule kan namar ba kung doktor ulabat ya ka post ka ba he uday ban nong professional mo udah di ban thong gloves and udah ban nang menteri ki patient nang ban keren and ka ba kamlong kalong ba doktor yu batang sukundo batang man report ula ai do phone number Telong sutur moy kata tengah kuah bangan fight dia kan ni am baknang bangan ten kampen slur su gitu kiwe ki bangat kum ni bikin ya ben sak mat kin face bikin long bikin fight bikin kinam I love lak bakum ni kan dia Nakaliang Addiction Secretary ke HYC usamla en lang sawian uloong baka hospital kadai ban simkia halor kani ke jingja bat kadai ban le ya ke jing tokit ke mardor Wan gejungi hangni apo namun song aupus kadai halor ka jingja ka balaja persya iwe riu kentai hangtai apo nigrem ka ba kaladon ka jing ketakti dau tau we doktor ba ketang usanta sing beri HOD jongka tai ka gani department hangtai apo nigrem pada hadian ba ini riu kentai beri victim ibalangat akan ka apot akan jing sak ketakti hauni doktor ilawan sakaseng ban ujuar sakasang ba bunyi tu ke bala jaya hangtai hapo nigrem hakapor bilik ban simdawai badai halor kani kanurem ba nakaliang joka HWC mata kemit gilawan ban sindran lang ye ni victim hangni hapo ka nong song aupus ban falro ke FIR persya uni doktor dan keti ban ketakti ye ni riu kentai but nakaliang joka sang i sngolu ban penpau ya ka takajung sngolingwa namar bakat kum kajing itu jong ini victim ilong bai lele ban ai kata ka representation complaint hangtai hapo nigrem hakabide bat kani ka jingja kablai jai imnen kasni drai ka ba sngolingwa kalong bana kaliang ti bor penyat juga nigrem kimsim la sim action dan kimsim la khot uni doktor ban tokit ye hakabide bat kani ka jingsha ujo drai ki la yo pen ban ya kata ka reply na ka nigrem ba ya ka complain jumi la forward sa kata ka competent authority ya ka ba nakaliang ka sangiro nimtep menubri kata ka competent authority nomor bah ka reply ka jongki ka ba kila pha sini victim kimsim la reply ada kimsim la mention menubri competent authority but kani ka jingbom mention ka jongki ya kata ya menubri competent authority ka bu ka umdum ya kamtami ini victim ibangat kani ka apot but imtep sai sanu ban nilai ban la de ban follow up ya bade bat kani ke case de halor kani kanam baka na penbor ya ini victim ilawan ban kerpat ini bat mentang sing la file dekat FIR dekat ini victim hani po nom song opos ban krang bangila ban pir kena baka ta ka jing tokit halor ka jing sha halor ka jing ti jong ni doktor ban kata hak ta ka kom ka bum ya dei satyas kat kum ka kat kum hakabum ya dei satya kum kata ka profession jugu budai banle kala pelong kesang ban sim kini kesenjang ban ikremen skamba lingba kini ka sutur habai dei bukan ni nakaliang director wong ba kinbu ya kata ka komedi ke ban sempor adu kandai puski ban toket kai ko kita bandong kata komiti jong kata ka jenggu por jong komiti ban toket ya kini ka jinja halor kini ka jinja adu kandai puski kalai kadai ke ba nakaliang kesang kan mula berpiang satya Amar ba ngitip bakane kadai ka sexual abuse kadan ka sexual assault kadan ka jengyusu ka criminal force mo but kata ka intention ka basniu persya ini victim but nakaliang kasang inumla berpiang dalilai berkani ka namar kini kam ki bat thambor persya ya ka jenglong reu kan thai but let's say kum gidi jinja ka department ka nigrem department hi kadai ban kala dai ban sim kya mardor marayo ka jing juar rek basofla kalong ba ibu puar pemban haduk kandai pusni bat kani ka peni ba ka nigrem hi borok kawai ki bor penyat jong nigrem ki temu ban penjak klub ya kani ka jingja ka baija persya ini victim kai ka steps nakaliang ki bor penyat jong nigrem kin sim bat kai ka steps ka ba kilale ka bede bat kani ka jing juar ka balabu dai ini victim Habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.